Northeast we khare drone delivery hub and network Meghalayali Haupokaira. Manipur capital Mathamai Kawai Shorkarna Imphal Street of People project ngaran ngaye Haupokaira. Like Hyang Thor, Achu the Tangkhul Express we pau. Mayori Keishig in a pami the lay pau ping my sa in ang rumsa. Northeast we khare drone delivery hub and network Meghalaya Shorkarna Haupokaira. Drone delivery hub and network chi drone delivery startup tech eagerly ngshikta kasana. Kalachi mataila kaina Meghalaya we apam psychorally healthcare washung mi khawai kachia arai diagnostic samples vaccine ashi blood components hikatha hi apam ngatei deli drone delivery network chi aina phungba mi ki kachina. Asia we khare drone delivery hub Jengjal subdivisional hospitali semda Chi Hortang Minister James Sangmana Dharkat Kamida Ainang Soda Drone Aina Healthcare Washung Khami Project Chi Hopok Kahai Kasana. Chithang official drone flight Karachi Jengjal Subdivisional Hospital Hub Aina Pedal Doba PHC Li Ari Pungwamida Kangcha Shongfu Aina Pungkhani Makhai Sangki Gaji Pung Makhai Alungli Khuiwa Khami Sampanga. Drone Shichinda Healthcare Mathamai Kawai Hopok Kahai Chi Meghalaya na Kareng Sada Mayalaka da Minister Sangma na Ringapa Pungshoka. Meghalaya Health System Strengthening Project Director Ram Kumar S. Nakahang Drone Shichinda State we Achikun Achikai Sekurali Mirin Kakan Kala Kankhana Ari Arai Chipun Kawai Sara Drone Station Chi Regular Sada Shichinra da Hanga. Manipur Sarkar na Imphal Street of People Sem Khawai Ngaran Ngaye Sapok Haira. Imphal Street of People Project Chi Governor Road Pumli Cycle Track Open Museum Kala Emergency Land Sem Sangra da Leidale. Imphal Street of People Development Plan we Karina Capital City Imphal hi Muchu Shok Mai Mathamai Khawai Kasana da CM na Hanga. Project Jiwe Maram Hortang, Chief Minister Nathanda Kasipamda, Hangahai Shongfuchi Sem Khawai propose Sai Rachia. Piti Parkli Kazang Kom Mai Khawai, the Sangkhawai Apam Aka, Semsang Fura the Muchukta Laichia. Governor Road Pumli Samiki Kachi Imphal Street of People Project Jiwe Gazip Jili, Minister Y Khemchan Rajya Sabha MP Laishamba Sana Chauba, MLA S Rajan, Aina TH Shanti Kala State Officials Pingna Wazanga. Gender-based violence we Maram Yukruli awareness program Rungmi Haira. One-stop center na Makok Mida program chi Aya Yukrul Mini Secretariat Complex DRDA training holi Kwikamiya. Awareness Gazip Chili Mataila Kaina Od Kasapam Li Shanau Pingli Kayom Kachipat we Maram Li Ayin Leida Kale Paichithaya. Sexual harassment of women at workplace prevention prohibition and redressal act 2013 Nirinda Kwigaka Angran Angye Chili Ukrul district with DC IAS Krishna Kumar SDO LM AC2 DC Ukrul A Ruhini National Commission for Women with Advisor Soso Saija Ukrul SP IPS Ningsem Vashum Human Right Defender Indigenous Perspective in a State Person for Manipur Rural Livelihood Mission Way Nandini Thokchom na Ranye Chili Resource Person Sadar Wazanga. Nandini Thokchom na kahang sexual harassment shinau ping mangli maningla mayor nau pingli la rashoka kachihi mamlaing sangai mana. Kaikana Manipur Shinau Pingva Independent Sanaya da Kuya Kashimni Kung Taran La Odpam Leva Kshung Taran Ngatehang Kahaila Taigu Kui da Hanga. Shinau Pingna case Kasa Taran Shinau Pali Pensang Kahaila Laikapa Lang May the Chikata case Vivanka Livara Klagachi Magathaila Laya da Hanga. Eki 2013 le adopt saga haina ka achu 2022 li aina tangda awareness program Kwika da Clay Kachi. Hangda Arihon awareness we atam maning mana action we atam na da hangsanga. Mina yom kasa kachipa tharan kasaina ka mapam hai alu mushokli mara da mapaninglu achu sa ka akamala sara kala rakra atam ni la yom wafer la pai kachihi thailu da hangsanga. Mina yom kasa kachipa
chitharan naklata maphenlu action khui khawai salu da nandini thokchomna kasatsanga Ukrul district with disina kahang national akali protect sasa chiaka oja aina ava awapingli khamta ya on ngurut khwingi ya e rohini na prohibition Prevention and Redressal Act we maramni hangjithei the act we azingli case layaka kachang guthumwi alungli complaint sapaya the hanga IPC 354 we azingli yom gasa la spy cam hikatha wili sangda hanga Ukrul district we SP IPS Ningsem washum na hangda achirashung the Ukrul we police station li chikha complaint mararanga la one stop center li la mararanga da shitsanga kha Karachi Tharan grassroots level and a case Singkara chia National Commission for Women we advisor Soso Shaiza na kamutui li kahang gender harassment hina grassroots harassment na Kala report Atishur the India li chiwi case 42,278 case kaira. Chigtha gender based harassment case mataila kaina ghara la maning akha awishimkur kachya ani awo gatha pingna kasa kuchungana na da hanga. Kurum chimpam we maram aina nganang khangzai road khamra chokta Imphal East we Tilipatili CRPC section 144 Haimi Haira. Horthangaya group khanishi nganang khangrok rod khamrat lungli gari thot khamila shokta police na tear gas singnaga warak khoya khanganang chi khorum shim sem khawai lai ha khangyat maram aina ka shok na chia ochot we video ji social media li ngayaw mi hauda yari alungli yangshi khamaile shong sakai ra chi dalai ochot we maram pau khamsung ngarjak masangla hen matai khui la Maning akha ngatai the social media li makhamushung pau kasangchina communal violence kala tension leng sakhawa da chitha the social media li pau mang yaw mi phapha khawai IGP themthing shangwana yarili appeal saira Ari social media li makhamushung pau Sangpapha gaji maramni CMBRN nala hangsangda yarina social media singthaila kaina singlu otshot ka shokli hensang langsangda ngayaw khami masalu da CMBRN na hangchiphuna otshot akhali gari kang chui kata shim thot khamina da video ka sangla leya gaji hangda chitha da muk khamushung pau ka sangji police we cyber crime section na legal action khuira da hangmithin haira Horthangaya we aina Tilipati we rod khamra tension khaleji mehen sang khawai apam chili CRPF aina state forces kankhana athishur da mi haidale angrechi mazakshi sang khawai yang sang da lejiya Manipur Building and Other Construction Worker Welfare Board MBC WB we labor card holder kachivana mingchan kala kumkum we shingshai mathar sang aka Manipur Labor Department na katat mi haura chihaira Mingchan kala shingshai chi 2023 we aina tangda we tharsang phulungki kachina da hanga Maram hiwe wang Ukrul District Labor Union UDLU na kathongda achiwe tarik chiko mararang lakha update saser khawai chishat miya Maram chiwe wang Ukrul District Union Labor li contact sami paira Union chiwe office phungreitang is 6MR Gate Ngalemli phone number 87940804661 maningaka 897-420-4296 la 951-291-7173 li Sava Paira da UDLU President Aso Luitwina Pau Miraya. Indian Navy we President Standard and Color Design Kathar Shichin Kawai President na Miami Haira. Naval Crest la Sangda Indian Navy we design Katharji Vishat Kapatnam li Achahon Navy Day Thang Phongmiya. Indian Navy we President Standard and Color 2019 Kum P Kachang Hogupokna. Defense Ministry na Kahang Design Ji Naval Ensign we Aina Kasemna. National Emblem, National Flag, Staff Golden Elephant Higita Hizanga. Reader Colonial Atam we Aina Ngunur Shok Kahai Chithaida Achir P Kachang Naval Ensign we design Kathar Sem Kahai Kasana Chia.
Indian Constitution Rakamili Gazanga Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar we Kati Zimsho Angsut Ungshung Mayonda Ngalay Hiwi Yari Mi Ngatate Dina Kayagashi Pungshokaira. Dr. B.R. Ambedkar we hang Turukta Katruka dead anniversary Aya Mayon Ngrokta President Drupadi Murmu, Vice President Jagdip Dhankar, Prime Minister Narendra Modi, Lok Sabha Speaker Om Birla, Parliamentary Affairs Minister Parhal Joshi, Congress Leader Sonia Gandhi Kala, Mallikarjun Kharge Atumna Parliament House, New Delhi Li Ambedkar Li Tribute Waming Roka. 1891 ko Mauda Leksa Central Province Ara Madhya Pradesh ngasa kahai ngaleili prasangda Bhimrao Ramji Ambedkar na awi mirin yari odram khangchili chikata mataila kaina dalit nauping wang rermi ngalai hili caste system aina untouchability shimit khawai kasali mathala kaina on ngurut khuimiya jurists economists social reformers kala political leaders la khangsa Ambedkar na thanda India we yazebo semkhwai committee haupoka Ambedkar na 1956 khayon tarik tharukthang mawon sathuida kum gachida awe kathi simikshohi Mahapari Nirvan Din Damayona Mahapari Nirvan Din we Gazip Ranye Mumbai Chatai Bhumi Li Kwika Kachida Chilikum Kachi Yari Shashana Ambedkar Li Khayakashi Waming Roka Tribute Migida Kharaya Recamping Ragasala Lehauda Brihan Mumbai Municipal Corporation na Chatya Bhumi Pamchili Water Tanker Washroom Ranmi Toilet Shakani Kada Semi Workers Thinka Kada na Yangsang Mida Hanga Ngalay Hili Dharmarin Amyayan Shur Kangai Shur Kapai Mushun Khalay Chili Nampu Aina Dharmarin Ngachay Ngasak Ra Gachiwi Mushun Mazang Manada Supreme Court na Hangaira. Forced conversation with Maramli Public Interest Litigation PIL Thasang da SC nang Hankaka Kapao Ot Kasa Kangchon Kami Charity Palaka Ka Dharma Ngachay Ngasagra Gachi Ningrin and a charity kami Masa Pai Mana da Hanga. PILG BJP Kathana Ashwani Kumar Upadhyana Migasangna Forced Religious Conversion Maling Sakawai Kala Chiwiwang Indian Penal Court we Azingni Kasaka Provision Laimi Kawai Kapok Sana Karot Bench Judge Khanina PIL Chile Ngahan Kakali Charity Kapha Ot Kasaji Welcome Saya Khadharma Ngachay Ngasagra Kachi Ningrin Aina Masapai Mana Kachi Hanga Yarili Ngachon Kamichiwe Ningpun Ningrinchi Yanki Kachina Charity Kamiwe Maram Ningrin Tharpalungra da SC na Hanga Ladluida Achiwe Kamtaya Pauping Northeast we carry drone delivery hub and network Meghalayali Haupokaira. Manipur capital Mathamai Kawai Shorkarna Imphal Street of People project Ngaran Ngaye Haupokaira. Achiwi Pau Hili Ngachangaira Pau Nganada Kalina Tumsai Korali Ringapaka la Kamahaya Simshong as Haserano.